Untuk yakiku, itia tanongku, untuk yamaku. Isiau na bantu do ukuan sio si pangaso inaso do osio kisunduban to sundu ong osio susuko do ibias itoning novasay do paho pinoduko do vaig tolong sugmantad boy hit ongong siko ngavya impod itasam no kokito Osio ko kita nay Yagado pangasaw kadasan ko biyon Iya ketua dan tabinaiku Ndeng kaweste kategis kaweste di komozonu do sokodung do pisan atau ko do nuna peman toko do tuguang akon kono podo kopi tutun toko manta di klasmet pahai dinga ya gisa muna do baino sunungi pemado tiba ada tidak susu wipit panto do toko nga sangyan ako toko do magiho do kumozon do popobu do tinaw do kadasan to carry on beyond kami di akon kono podo sabah katapi o tutunan dahil pamagunan nga iso isang hundi bisop nagi nakotangkop sa pamagunan dapat ng pagtaon iti ang misogya o huguan do representative da Asia do World Bishop Council Federation iti na po nga Bishop Council do sa pamagunan iti kiba nga do upis am affiliate nga weda gayda Europe, dahil Africa, tangkop dadi Asia na pa nga iso kumaso na huguan na representing na Asia bo. Nga awiton ko sunuan na kadasan na nunggo na pangason ko. To piumanan ko dahil tinihoho ko. Itiniisunuvan ni pinihi na kinaingan. O kito ko iti mantadi tumimpun niya sinumpuan itong kadasan. Pambitanan ko na po diyaw to binay nga itiya Kadazan Cultural Association. Paguhu na po nga Kadazan Cultural Association kanya. Baino na po din nga KDCA. Na po tinimpunan da Kadazan Cultural Association ni nga tutuhun. Punganan na Magnificent Seven kaya. Pahiho ko siya da fakta daw. Sa unghun naman ang tadi tutuhun nga itong tagak na to Justin Stimol. Sa unghun man tadi tutuhun minonodo di. Sebab da sangyan na po do minanak ko pemerintahan do British untuk di do kasagan do mamadak di do tak daw kamatan itu sebagai do statewide kamay di gazette to do holiday. Mantad na di kinalaja di Tunfuad Steven di do nanda di higay ti sinukung do Society of Kadazan nanda di do tadaw tagal do kamatan mo kiva di da allocation mo di nga mimang ziha dono siwan semua politik konya tu mimang ziha do independent iti Sabah melalui Federation Malaysia di
penodo saya dak pati pungan ada unkoh. Oman tadi pigabung dari da usnom kamanang no di sihadi memerintah kan ya dumadi da huguan mentili tuan etor pertama tun Mustafa lah. Tapi kubona pada kagak basna pada dia do ga do presiden do society kadazan nga suggest society kadazan mi huguan sio di do monodo isok papagupu pu do kaisan do kadazan do tudu do iso no i kay managing do tadaw kamatan. Jadi itia tuhun kadazan tangomuhok kami tuhun jadi ponodo no zehodi. Zi Datuk Pat Michael the late tengah tegak Datuk Justin Stimol. Nga unitai di tuhun ni kena tabinai kiva duvoh tuhun manta di tuhun duvoh ya. Ziangkol ku, zi mamai ku zi Manson tuhun mang walisku zi mamai ku. Ya sok bago ngai buhawan siga Datu Richard Manning. Hud Australia zabaina. Imamai ko walis ku ziangkol ku dua tahun di. Ya, payang ku siya. Buhawan siga di. Zioho na miampari Datu Justin Stimol. Ini sebab do I love Justin Stimol sebab katutun Kovang ngawi di diangkol ku zihati. Manson, founder da KCA, Datuk Richard Manning, founder da KCA. Datuk Richard Manning na penting nga isok kampung negati. Kampung pinapakondisi hadi. Sa sao semua ihu dia ziangkol ku benar beti. Cousin ku benar iti. Duvo of founders da KCA mati tabinay. Kemudian isunduvan negari kan ni. Sunduvan na kadazan de sakak sinakagon na pungan da Wong Lung kay Ziaki ko. No politing at binay nga kiva na da sunduvan na gay ba. Do mamuan ba, founding ba. Katutun ko di Datuk Sri Panglima Masaleking. Presiden de kadazan Society Sabah kan ya, katutun kan ya. Tapi na ziangkol ko pagui. Mamai ko pagui. Ito binay kabista. Mamai iso ono game yo pinay yo Ziaki dagay. Ziaki dihakusai, zipungun. Kiba to binay daw tandu, Zilin Oy i great grandmother ko. Tanak na po diya nga datu dara liking kan ya. Why? No ko tu ogumu o walis ko do nuge kiba do sunuban na kadazan na munui daw nga widiti. Founders daw, two of the seven magnificent seven to binay kabesta is my uncle. Omi KSS president, ziangkol ko nagibago. From there, you know, no, ko, iti Bishop Jose riti da, mamuan mo ko siya da kazan. Sabab, spirit dia ko ni, isunduan di, painsuang di za, da sinakagon na gaya ba? Zikoy na ya, you can imagine, duwa mamay ko da founder da KCA. Babay na, DSP masalay ko, mamay ko bago. Mi Secretary General ako, tutun ko dati di. Secretary General da KSS di Blasius Binjua. Mamay ko ba Magyapin na si Kenti. Nadi ba na, Bishop Jose Walodin bago, huguan bago da Kadazan Legacy Center. KLC, Kadazan Legacy Center. Minaan ko na register tiya pinatak ko tiya sijil, mintay magi kawasan pinatak daw Suranjaya Sarikat. Produksi video, sekolah tarian. Kadazan nga bina. Sekolah menengah swasta. Buli si kemukam. Mama so na di do menuidong itu disebab na menuidong so do komite da pembida. Executive Counselor guy Board of Trustee. Si Gundahing Freddy Icol deputy ko di. Freddy Icol. Nga kang ko diha, iti na po Kadazan Legacy Center iti, nga okon ko politik ya. Iti na po nga NGO, company non-profit.
Jadi nakoligisto ko nagi do database the United Nations iti babay no. Omitia sikul online na mamaso na skin magado endorsement do recognition magukab do college sa kadazan ng Ingles, duwa bahasa. English ang kadazan tu mo siti do mastering English o tanak ko kadazan o master do kadazan. Recognize o diploma daw kagu. No kamazon no da bishop daiti so dia manakodong sokodong na papakinon ko dia nga dumadi ko na komite dagay. Dahil not Sabah. To daiti so Thailand. Iti na po upis do daiti sekretariat da Asia kamay diti nga daiti Thailand Asia Secretariat o kadazan lagi center katapi kivada ang kabagay do magukab do sekretariat ay pinampang. Office da kadazan lagi center. No kolegisto kuno daid pinampangi. Kivana do lesen ko do kadazan lagi si center day na pinampang ni. O Mikael na kolegista ko na iti. O mamasok minan kuno nuay do kuasa si Gundang Freddy Collie do mogium do team. Do komite po imbida. O mitin iti swat ko dia topyumanan ko do magyakay. Sangyan ka na po minubos do do bishop monokodung so ti usaha no iti na ituduh no do preservation do identity of the Kadazan, culture of the Kadazan. Nagi language of Kadazan, sa kudungon ko siya ko. Sebab, you are very strong in your Kadazan. Kivada contribution no. Kita bersekutu dengan mereka. Tetapi ziho na po nga, mo on sabag, ya, kaya di si nga bilin na ka ni. Paingkuha ini buwan tun Kadazan ni Dabus Pagun. Paingkuha kada approach diho di. Sehingga itu na Kadazan can represent in the United Nations. Iti ni kalajaw na ganti to binay. Iti na makinangos wali dia the moment you said to me monokodong so ti bishop, this is not about religion no ni Matya. Even though kiwa the basic isyaw nga kategis izo nga Christian, maybe izo I'm more on Pentecostal ka nga. O isyaw o kon Katolik au buli taimon. Isyaw Anglican au buli ka paingka. Komozon na po iti kadazan iti nga. Tatu na do kadazan based na po do religion na takugunan nga Christian. Okay? Katapi okon ko politik ti. Kiva do tuduvan na ti. Mamasonas kay magyum do team na bahay na diti. Taluk tadua yang menodos kay do WhatsApp group do executive. And then magijujumpa pag uday no pinampang lah. Maza di Gundahing Freddy Icol. Mahansan so do iti na kain tangan takudi kiwat suat kunti no okay kanu na pudi nga. Man ko kunti ko si Freddy Icol magijujumpa ko monodo at least o pagtuhon nati o komozo no committee. Dadi o kon ko Magnificent 7 di ba Magnificent 10 natiti. Ba siya Gundahing Freddy Icol iho may kay orang kanan ko day no. Kiba nag dito to pinay ko bokon. Nakoswang lagi. We have to start something. Kung kumubos na po di WhatsApp group ingkain ka atagak miad atagak no boss kadazan tanak au ko boss. But there's no action. No. Izo na po tito binay. Mantad po di akihku. Mantad po di ang call ko nga visyo. Involve nga bidi. Bayangkan, founder da Kadazan Cultural Association, duwa mamay ko. DSP Masaliking mamay ko. Izo na da takito dia sudah. Ako sang ko involved de KDCA katapi numang ko siya pahiyabay na kotigok ko. Founder daw si mamay ko. Duvo man tadi tutuhun di mamay ko banali. Paingizon di Kampung Pinapang, Kampung Mang, mitoning si Manson ni. Manson family, siyang call ko boy. So now you know, no ko Bishop Joseph Laudin dito aktif da Kadazan. Sabab kiwa da sunduan na gaya ba di? Zikoy komozon do menimpun lah, founding lah. Datuk Seri Panglima Michael Masaliking nga founder, president. Izo nga ipu Kadazan lagi center nga founder zo lagi. Iti na hoho do kiningan na dugo. Iti na po KLC diti Kadazan lagi center nga mogawit id pamagunan. See, that mean I am trying to bring into the stage of the world and diba nga mamulus ka the strong team.
Miziaw na isang huni to pimanan ko do kovang ko kon kono po kotetun ko do gamata di Saint Michael po. Sampai da bay na ina kamazon ko do planning do kinengan no baiti kan ya. Nga hansan do no simbah ko iziaw di tulizo do no ko baiti Bishop Joseph Lodin do aktif do zeda kadazan. Padahal iti na i asal usul ko di kiba i sinakagon ko na pa diti nga pengka kiba da sunduan da kadazan iti tabinay. Nga auzo minimbuhay hay. Bay no kok ito kan mimbuhay zo na di ko zo. Bah, kana.